Mama im je rekla: Dragi moji, vrijeme je da svatko od vas... Treći praščić najs opeke i kamenje i danima gradio čvrstu kuću. Braća su ga zadirkivala. Dok ti radiš, mi se zabavljamo. Ali on se samo nasmiješio i nastavio raditi. Jednog dana, kad je sunce zašlo, pucao je na slamu i umilno rekao: Praščiću, praščiću, pusti me unutra. A mali praščić iznutra je viknuo: Jesnu. Onda ću puhati i srušiti tvoju kuću. Zamahnuo je repom, puhnuo svom snagom i kućica od slame